okurugera habatebekanisa b'empakezi eza Ankole District Tournament ezo murundi gwa kabiri bashaziremo kongeza y'empakezi n'esande emwe okwenda nguza timu ziheye birkwetengesa ngo kuhandikisa abazana n'ebindi abo kwatwenda kushanga ngo timu district emwe betakafunire sente mwene twabongereye kawi kugira ngo mu mobilizing abantu bije on board babase kuyamba district zabo omurukiko rukorirwa ha Rotary House omukiyanja mu Rembo Mbarara akakiko nabwe kahindwireza group bwanyuma yakazona cyuruhuro kuremwa kwetabo mu mpakezi so ibande yabiri mu group yabo twagiye twagiteka omuri Mbarara then sheme yabiri mu group ya Mbarara state na Mbarara district twagigaro mu group ya Bushenyi Mitoma Rubirizi kandi tegatega ngo no group of race then ezindi zasigara ngo kuziri bamwe omubajekireza districts zitari zimwe na zimwe nabagira ngo betebekaniseje ushinzwe betebekaniseje timu yitu na reporting mu kampu kibanza yo kwezoku tegatega match yitu ya Mitoma yo kubanza 2011 yo twangizo mu rukiko neza kuba successful so ntantunga mu district turede ekikopo cy'ambundo guntira kukitwara time iri yaho turabiremo organized konka this time around turimo organized automatically twera state ekikopo ntugaruka bwejo turede twese tivere ekikopo ntukitwara empakezi nizija kutandika 2011 by'ukwezi kwa mukaga umwaka wa 2023 obwe district ya Bushenyi eri kuritana na Mitoma ahari Bushenyi playground ndi area Saritugusa